Pozdravljam sve prisutne, hvala što ste došli, hvala što pokazujete interesovanje za dešavanja u Fudbalskom klubu Željezničar Sarajevo. Mi danas imamo skupštinu Fudbalskog kluba kao najveći organ upravljanja u klubu. Ona još uvijek traje, prekinuta je zbog zakazanog termina za ovaj pres, pa ćemo mi kasnije da nastavimo. Ono što je bitno za reći, s obzirom da je početak godine, mi smo na skupštini razmatrali izvještaje za prethodnu godinu svih organa u klubu, prvenstveno upravnog odbora, nadzornog odbora, radnih grupa u skupštini i stručnih timova i plan poslovanja upravnog odbora za narednu godinu. A ono što je suštinski, što je najvažnije danas za reći, jeste činjenica da smo usvojili strategiju poslovanja kluba za naredne 4 godine. Naime, mi smo na prošloj sjednici skupštine koja je bila u septembru mjesecu donijeli odluku da usvojimo, da jednostavno model poslovanja na kojim je funkcionisao Fudbalski klub Željezničar u prethodnom periodu nije održiv i odlučili smo se da donesemo strategiju koja će omogućiti ulazak partnera u klub i mi smo to danas i učinili. Nakon toga su formirane radne grupe za razradu te strategije u kontekstu izmjena naših procedura, pripreme sporazuma i tako dalje. Kad kažem partnera, tu stvarno mislim u pravom smislu riječi na partnera, s obzirom ne ni na kakvog skrbnika, s obzirom da je Fudbalski klub Željezničar sigurno kredibilan partner sa potencijalima kojima raspolaže. Naime, imamo najvjernije i najbolje navijače koji naš stadion čine najpopunjenijim stadionom, imamo rezultat, imamo sportski rezultat, tradiciju, brend, imamo i imovinu od koje pokušamo da napravimo da nam bude zalog za budućnost. Treba nam partner koji će nam pomoći da sve naše potencijale stavimo u funkciju. Tu je sa nama i delegat u skupštini kluba koji je bio i koordinator radne grupe za izradu strategija, član je ujedno i tima za pregovore sa potencijalnim partnerima Nihad Odobaš, pa ću zamoliti da detaljnije nešto kaže u vezi same strategije. Ima Odobaš Nihad, delegat u skupštini kluba i koordinator radne grupe za strategiju, čiji materijal je usvojen danas na sjednici. Evo, zahvaljujem se predsjedniku Cvjernici, on je otprilike rekao osnovne stvari, onome o čemu smo danas raspravljali na skupštini, je to jedan materijal od nekih 40 stranica organizacije kluba i pozicije kluba u naredne 4 godine. Dakle, šta je klub 2022. do 2026. godine, na kojim nivoima se treba razvijati i u kojem pravcu se treba razvijati. Takav materijal je danas usvojen na skupštini. Osnovne stvari, odnosno osnovne tačke modela tiču se svih struktura kluba, dakle od sportskih, upravljačkih, administrativnih, tako da možemo reći da se radi o jednom sveobuhvatnom dokumentu koji je od današnjeg dana smjernica za razvoj kluba u naredne 4 godine uz mogućnosti u dijelu pregovora sa partnerima da se naprave modaliteti kako bi klub imao, kao što je rekao predsjednik Cvjernica, kredibilnog partnera, a ne privatizirao se ili prodao se na način na koji su određeni to smatrali da će se desiti. Toliko ukratko, ja bih vam dao priliku da postavite pitanja koja se tiču strategije, eventualno razgovora sa partnerima, jer ne bih zaista da, kako bih rekao, optereti medijski prostor formalnim stvarima koje se tiču same strategije i onoga što piše u tom dokumentu. Hvala na pitanju. Dakle, kao što ste upoznati, klub je ranije objavio poziv za iskazivanje strateškog partnerstva, mi smo po tom pozivu dobili više prijava. Dakle, govorimo o većem broju prijava i zainteresovanih lica koji žele uspostaviti saradnju sa klubom. Ono što je važno iz perspektive kluba reći jeste da mi od danas imamo model s kojim možemo ići prema partneru, odnosno temu za razgovore. Tako da u narednim fazama će se razgovarati sa partnerima o onome što je naša ponuda i što je ono što mi sa svoje strane možemo ponuditi kao osnov za uspostavljanje partnerstva na dugoročnoj osnovi. Svi partneri s kojima klub razgovara i pregovori s kojima klub razgovara idu u dobrom pravcu, dakle ne postoje bilo kakve prepreke trenutno ili zastajkivanja kako su neki prenosili do duše neformalno, tako da mogu reći i ocijeniti da pregovori idu u najboljem pravcu. Klub je zaprimio službeno 3 prijave do dana današnjeg. Izvolite. Može naravno, to je vrlo dobro pitanje. Dakle, mi smo zaista zauzeli neki strateški cilj i strateški pravac, a to je da se klub neće privatizirati. Dakle, nema privatizacije Fudbalskog kluba Željezničar. Ono što ima uspostave partnerstva sa partnerom koji bude prihvatio uslove koje definira klub, naravno i uslove koje definira partner s druge strane.
Postoji neka 3 modela u Evropi i svijetu organizacije fudbalskih klubova, koje je vaše pitanje bilo usmjereno na organizaciju. Jedan model je poznat fudbalskim stručnjacima i ljudima koji generalno dolaze iz tog poslovnog svijeta, to je njemački model u kojem postoji organizacija. Ja vam mogu reći da je naš model otprilike zasnovan na vrijednostima njemačkog modela, koji znači aktiviranje kapitala koje klub ima, koji su trenutno iskorišteni, kako bi se ostvarilo maksimalno učešće za službenu, odnosno profesionalno napređenje kluba i njegovo ostvarivanje boljih poslovnih i sportskih rezultata. Tako da to je taj model, na tom modelu smo zasnovali osnove, sve dalje će biti predmet razgovora sa partnerom do konačnog rješenja do kojeg ćemo doći, nadam se, nakon skorije vrijeme. Znate kako, mi ne želimo da zbog toga što smo u nekoj žurbi napravimo pogrešku i da sa partnerom ugrozimo procese. Svakako se pregovori vrše vrlo žurno, skoro na dnevnom nivou se vrše komunikacije i razgovori, ali kažem, tek od današnjeg dana imamo službeno dokument koji možemo ponuditi i onda u zavisnosti od druge strane ići u konkretnije razgovore i pregovore. Odgovorit će vam kolega Kovačević s nadzornog odbora, obzirom da se radi o domenu iz kojeg je on najbolje upućen, a ja bih pitao koliko neko još uvijek ima neko pitanje koje se tiče strategije narednog razvoja kluba od 4 godine ili uspostavlja strateškog partnerstva, da postavi to pitanje pa da ja mogu prepustiti riječ mom kolegi Kovačeviću. Evo, hvala vam kolega Kovačević, odgovorite. Sve vas fino pozdravljam. S obzirom da pres ide uživo na internetu, da nas prate naši navijači, ja ću se prvo njima zahvaliti na njihovim akcijama, kampanjama. Još jednom su pokazali da su najjači segment ovog kluba, da su najveći za mene investitor, najveći sponzor. Ja se ovom prilikom još jednom kao član nadzornog odbora, ali i kao čovjek zahvaljujem. Iz poštovanja prema navijačima mi smo i objavili naše saopštenje u kojem smo zaista u kratkim crtama prezentirali stanje u klubu. Nismo htjeli da se bilo šta krije. Sada je sve zaista transparentno, iznosi su navedeni, naših dugovanja. Iza svakog dugovanja stoji neki ugovor. Iza svakog ugovora stoji neki potpis. Iza ugovora stoje odluke organa koji organ je donio neku odluku i potpisao ugovor. Tako da to će se desiti vrlo brzo. Mi smo i u kapacitetu nadzornog odbora, koliko nam je to vrijeme dozvolilo u ova 4 mjeseca gdje smo zatekli užasnu jednu situaciju u klubu, uspjeli da detektiramo određene štetne ugovore za koje ćemo mi sigurno u saradnji sa radnim grupama, sa organima u klubu poduzeti adekvatne radnje, kako u formiranju odštetnih zahtjeva prema ljudima koji su potpisivali takvu vrstu ugovora, prva stvar. Druga stvar, naravno, gdje procijenimo da postoji određena sumnja i tako dalje, to pravnici bolje znaju formulirati, podnijeti odgovarajuće prijave. Tako da nemojte imati iluzije da ovo rukovodstvo kluba, ova ovdje grupa ljudi danas i svi mi u klubu, da ćemo nešto sakriti. Znači, mi smo izašli sa brutalnom slikom u javnost
i neka smo izašli, to je ispravno i navijači treba da znaju. Tako da nemamo mi više luksuz da se bilo šta krije, tako da ćemo mi kao klub, kada poduzimo sve ove dodatne radnje koje zahtijevaju jednu dubinsku analizu i tih ugovora i tako dalje i narednih koraka, izaći u javnost, javnost će biti informisana, tako smo obećali. Pazite, vi ste vidjeli koje su to brojke u pitanju. 7 miliona je dug, sad onaj, hajde da kažemo, na neto osnovi. Imamo potencijalno još nekog duga koji nije pravosnažan. Akcija koja će dati rezultat, jer su je pokrenuli naši navijači, nisam džaba rekao da je to naši najveći investitori, sponzori, sve ostalo, će nama pomoći da uz Božju pomoć mi osiguramo licencu. Mi nećemo uspjeti vratiti dugove, sve naravno, ali mi ćemo osigurati licencu za naš klub, da nastavimo takmičenje i naravno tražiti izlaznu strategiju, dugoročnu znači strategiju opstanka kluba, njegove finansijske održivosti. On sada u ovom kapacitetu kakav je nije finansijski održiv, zato nam treba partner, govorim s podebljanom što kaže linijom, tako da ova struktura kluba, ovi ljudi sad koji su u klubu, će novac koji prikupimo od navijača vrlo transparentno objaviti zašto su utrošena. Ali sada kažem da će to biti za postupak, najvećim dijelom za postupak licenciranja. A vi znate da su danas stroga pravila FIFA, UEFA, Nogometnog saveza, oni se moraju poštovati dugovanja prema bivšim igračima, sadašnjim igračima i tako dalje, moraju biti izmirena. Dijelom da im se, znači, određeni dio plati, dio da se ide u reprogram. Tako da, u tom smislu, mi ćemo zaista sve kapacitete svoje dati da taj postupak završimo i, naravno, objaviti i koliko je prikupljeno sredstava i koliko je došlo, tako da nemate sumnje da to neće biti na našim mrežama, jer mi to dugujemo našim navijačima. Evo, kolega Nihat će odgovoriti. Nisam siguran šta znači maksimum do kojeg Željo može ići, pa ako možete... Može. Može, naravno. Dobro je pitanje i ono je sigurno interesantno za javnost. Model koji smo mi danas usvojili je opredjeljenje rukovodstva kluba, dakle upravnog odbora, nadzornog odbora i evo danas skupštine kluba, jeste da klub štiti svoju imovinu kao svetinju. Imovina ostaje na klubu, to je postulat djelovanja prema partneru. Dakle, ne postoji privatizacija fudbalskog kluba Željezničar, kao što sam već rekao. Takav model nije model prihvatljiv za ovu garnituru kluba. Nema privatizacije, ima uspostavi partnerstva. Prema kojoj uspostavi partnerstva obje strane imaju i benefite, ali dijele i rizike. Tako da to je linija ispod koje klub trenutno prema ovome što je usvojio danas ne namjerava ići. Jasno, mislim, sasvim je legitimno pitanje. Ja vam mogu reći da model je takav i razgovor sa partnerima će biti takvi da svi oni investitori čiji je plan, primarni plan
nekih drugih namjena u smislu građevinskih ili poslovnih, a ne sportskih, jednostavno im ova ponuda s naše strane neće uopće biti primamljiva. Imam samo još jedno pitanje. Gospodin Misimović je dao intervju za Radio Sarajevo malo koji je povedao da je spreman ući u određenu omjeru ako bi to bilo neko dioničko društvo. Da li ste uopšte razgovarali, što se razmišlja možda o tom planu danas kako bi rekao bilo? Može. Mislim, to malo izlazi izvan obima onoga što ja znam, pa će kolega Cjernica. Tačno je da je gospodin Misimović u petak bio u prostorijama kluba. Mi praksa u klubu je nekakva da prije bilo kakvog važnijeg događaja ili neke važnije odluke radimo šire konsultacije i pred ovu skupštinu, priprema za skupštinu, gospodin Misimović je na naš poziv bio u klubu. Razgovor je bio isključivo u funkciji savjeta, njegovog razmišljanja i tako dalje i hvala mu i ovom prilikom što je izdvojio vrijeme i došao u klub. Na temu njegovog angažmana u klubu, bilo kao partnera, bilo kroz formalne organe kluba, za sada nije bilo razgovora, što ne znači da u narednom periodu možda neće biti. Za sada nije bilo. Moje pitanje se generalno nije odnosilo na gospodina Misimovića konkretno, nego na tu mogućnost organizovanja dioničkog društva sa manjim većih dioničara. Ne postoji zakonska regulativa koja omogućava da udruženje građana ovako kako želju sada funkcioniše preraste u dioničko društvo. Za sada jedini model koji smo mi evo dugo tragali za takvim modelom i evo danas je konačno prezentovan jeste ulazak kroz preduzeće koje mi imamo u svom sastavu. To je na široko. Šta će biti kad bude zakon o sportu, kako će to biti organizovano, na današnji dan se o tome ne može razgovarati. Da, klub funkcioniše na današnji dan, iako se intenzivno pregovara sa potencijalnim partnerima, kao da nikada do tog dogovora neće ni doći. Imovina je neprikosnovena, bez obzira što su mnogi, nama ta imovina, da vam kažem iskreno, umjesto da bude zalog za budućnost i perspektiva, u nekom trenutku jeste postala teret, zato što su neki ljudi, sigurno o čemu je bilo i riječ u našem saopštenju, namjerili se ljudi loši namjera, špekulanti namjerili se na tu imovinu. Međutim, Željo je sigurno u prijetodnom 100-godišnjem postojanju prošao puno teže faze nego što je to i puno tih ljudi sa tim takvim namjerama, tako da će Željo iz ovoga izaći samo jači. Naš uslov za partnera i onako kako se pregovara jeste kad uđe i kad mu se da kontrola, naravno imovina ostaje vlasništvo fudbalskog kluba Željezničar i Grunt, jeste da se izmire ove obaveze kao prvi korak, prvo poreske obaveze, onda obaveze prema igračima, dobavljačima i tako dalje. Drugi korak jeste ulaganje u stadion, u ove tribine dvije koje trebamo završiti, onda ostali infrastrukturni radovi. Tako da imovina ostaje neprikosnoveno vlasništvo fudbalskog kluba Željezničar. Pa evo sada i pod ovim nekakvim poreskim prijetnjama i tako dalje, i dalje je imovina 1/1, da kažem, željena. Malo je klubova i sportskih društava sigurno da imaju takvu imovinu, posebno tako atraktivno mjesto. Mi ćemo učiniti sve da je zaštitimo i da ona ostane i da je stavimo u funkciju zaloga za budućnost i da ostane iza nas. Ne, naravno, sve, shvatio sam sve, tako je. Mi smo se već prije 10-ak dana obratili svim komercijalnim bankama, napravili smo neki finansijski okvir i kredit iz kojeg kredita bi izmirili ove poreske obaveze koje su nam trenutno najveća prijetnja. Ali mi duboko vjerujemo da ovaj strategija i model koji smo danas usvojili će polučiti da se još više zainteresovanih ljudi javi da budu partner kluba, ali isključivo na podlozi koju smo danas usvojili. Niste nam rekli šta partner dobiva? Da ste rekli partner treba da izmiri obaveze, da napravi tribine, da uloži igrački kadar, tako da šta ono? Partner dobiva pravo upravljanja kluba na određeni vremenski period kako se mi dogovorimo. Mi ćemo vidjeti kolika je ta investicija, uradit će se procjena u klubu, koliko vremena treba da partner vrati tu investiciju i dobit će pravo upravljanja klubom. Nakon tog perioda kojeg mi zajedno usaglasimo i dogovorimo, sve što je uloženo vraća se klubu i klub neće, ako Bog da 20 godina ili 30, neće vrijediti 25 miliona nego 125 miliona. To je neka strategija i podloga na kojoj mi isključivo razgovaramo.
pa ste klub izašao u javnost samo sa prvim ponuđačem, to je gospodin Eldin Iglišić iz Sjedinjenih Američkih Država, zato što je tu saglašeno sa njim. Imamo još dva pisma namjere s kojima se aktivno pregovara, međutim mi smo tu potpisali ugovor o povjerljivosti i ne možemo iznositi podatke. U medijima je iscurio podatak, neko je dao, a nije to klub uradio, za jednu od tih firmi, imamo ugovor potpisan o povjerljivosti, klub ne može dati takve podatke. Tako je. Treća firma, ponuda koja je došla prije 10-ak dana, aktivno se pregovara.